ngiyayithatha inkosi enkulu yasePhema kaNazaretha lo okhulumayo uSandile ngilapha nje mina ngafika ngoFebruary ngonyaka ophelile ngingaboni amehlo evalekile kwathiwa ngize la ekhaya lemphefumulo ngeza namhlanje futhi ngibuyile ngokuthunywa ugogo ngaphansi leli khaya ngoba ngilongozile ukuthi kodwa gogo akadlungi kahle akaboni kahle hle kwenzakalani waqhamuka angazi ngoba into inkulumo ekhaya iyahloniphiswa kodwa uqhamuke amakhondom amaningi wathi ugogo uyawabona lamakhondom lawo angathi ayafutheka lamakhondom ayefutheka afutheke njengebhaloni kucaze mayefutheka lawo manzi afika amekhona kufike kume ingane zilezi ingane wena namhlanje uthi sabatha ukuthi esabatheni ithini esikuvimbile ukuthi ungayi esabatheni uyongena wedwa esabatheni thina uthi singene nobani wena mayongena esabatheni iqakeke ukuthi bavela amanye labantwana lezi zinto sengaseyihlephukile bamile lapha abantwana bathi wena nina nithengela abantwana benu into kaKhisimusi thina nithengele nithi siqokani thina angathafasiwe laphezulu siboshiwe thina laphezulu okuyokusiza ukuthi uhambe uye ekhaya lemphefumulo ufike usinikelele khona bese siyakhishwa lapha ya emhosheni kwaba sengathi siyahamba nogogo sesilapha emhosheni siphethe ibhakede siyakhipha khona-ke lamangcola nakho konke lododi lo awusengiyababona sebephezulu sebeyajabula bathi ilapho-ke la oyosizakala khona kwaba sengathi la eqolo ngoba bengakhona uguqa bengimangiguqa kube ngathi ngingahlala phansi ngabona bekhipha ngathi orange elikhulu kodwa leli orange livutha umlilo satshe lasuka la eqolo ukusuka ngalelo langa ngazizwa ngiphile eqolo ngingenalutho sengiyakhona ukuguqa manje anginalutho inkosi kusise nikuzwini